vuka sakhe isizwe sethu muka umuntu wonke ulomlandu wakhe. Nxa sifunda ilizwi likaNkulunkulu silakho ukubhekisisa intshantshu ezinjengo Samson sibabaze izenzo zabo. Sisuka silibale ukuthi bakhona abazali baka Samson abamondlayo ukuthi abe yindoda emadodeni. Bakhona abalalela ilizwi likaNkulunkulu engakabi khona yena uSamson mayelana ngendlela okwakumele akhuliswe ngayo. Intshantshu kudaba luka Samson encwadini yabahluleli akusuye uSamson yedwa qa. Nxa ngabe abazali bakhe bengalalelanga uNkulunkulu ngabe singazwanga udumo luka Samson. Wonke umuntu ulomlandu wakhe ekuguquleni isimo selizwe lethu. Umsebenzi obalulekileyo awusiwo kaSamson kuphela. Ilizwi likaNkulunkulu lisinikeza umzekeliso wokusebenza kwezitho zomzimba. Isitho sinye ngasinye silomsebenzi waso obalulekileyo. Ukuhamba, intshantshu zinyawo. Ukukhuluma ngomlomo. Ubona yilihlo. Asikhangeleli ukuthi ilihlo libe yintshantshu yokuhamba. Kodwa uze unyawo lunyathele kuhle, ilihlo kumele libone. uDavidi wakhulela uSawuli hathi ngamandla akhe yedwa. Kule ntshantshu ezancedisa uDavidi ukuze ilizwi likaNkulunkulu ligcwaliseke. Amadoda la ayelamandla lesibindi. Ngakho ke lamadoda ukuthiwa ngabancedisi bempi kwakumele labo baphakame ukuze intando kaNkulunkulu ngesizwe sakwa-Israyeli ifezeke. Phakathi kwabo kwakukhona amadodana kaIsakari ayezwisisa isikhathi njalo lokuthi uIsrayeli kwakumele enze njani. Yebo umkhokheli uDavidi wayekhona. Yebo uDavidi wawisa uGoliath. Kodwa kukhona okukhulu okwedlula ukuwisa uGoliath uNkulunkulu ayefuna kwenzakale kumaIsrayeli. Okwakungenzakala kuphela lapho omunye ngamunye wabantwana bakaIsrayeli esenza lokho ayekubizelwe nguNkulunkulu ukuthi akwenze. Ubuciko lobungcwethi bokwazisa ibandla lonke okwakumele kwenziwe kwakuqhakathekile njengobukhokheli bukaDavidi. Ngakho ke ubukhokheli lobungcwethi babazali ukuxwayisisa abantwana babo ukuthi bangavumi ukuchithiswa igazi kuqhakathekile njengokukhokhela kwalabo abancintisa kukhetho. Ukuze sakhe ilizwe lethu libe yilokho uNkulunkulu afuna libe yikho khona. Ubungcwethi lobukhokheli babafundisi kumele kubonakale ngokungesabi kwabo ukukhuluma ilizwi likaNkulunkulu ngobuqotho balo lokukhuthaza amakholwa ngamazwi kaJohane kuLuka isahluko sesithathu athi, lingenzi udlakela emuntwini, lingacali ngamanga, njalo yeneliswani yimivuzo yenyu. Amakholwa wonke jikelele alomlandu. Siyakhuthazwa kuIsaya isahluko sokuqala kundima ye-17 ukuthi sifunde ukwenza okuhle, sisize abancindezelweyo, sahlulele intandane, simele abafelokazi. Inkuthazo le ayisiyo yalabo abafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo, kodwa ngeyomuntu wonke. Kukhetho oluzayo umkhokheli munye ngamunye ulevoti yinye kuphela. Nxa sonke singekela ukubhalisa ukuvota, nxa singekela ukuvota ngosuku lokhetho, akula nguquko eyabuya. Ilizwe kalakhiwa yilabo abancintisayo kukhetho kuphela, kodwa lakhiwa ngumuntu wonke. Feza umlando wakho. Ukuvota yibungcwethi. Umvuzo wakhona yikuguqulwa kwesimo selizwe lethu. Zimbabwe, ilizwe lethu, ilifa lethu. Zimbabwe, our nation, our heritage. Zimbabwe, nyika yedu, naka yedu. Manyane pizza, pizza tireyo. Manyane pizza, kuti urarame. Manyane pizza, kuti urarame. Manyane pizza, pizza tireyo.